Hello! Naimbag nga rabi tayo kakapsat king gagayem. Dito nga pa magbaga apo akit handak kagkagura. Pagbagak man apo, di kita'y padak nga manginom iti arak. Di kita'y pi iti midilim na. Di kita'y padak aparek. Kan di kita'y kagayem tayo nga aksik sigarilyo. No, di kita'y aksik sigarilyo nga perme. Nga perme kasla simburyo ti pamayin dati sigarilyo da. Kasla po ko nga po, sungurod da sungurod. No, kaabay mo isudang ka, hamo makita iti dala na puros asok mo ti makita ang kakapsat. Sa sadan tulak, sardangan, oktopradan to iti dara, tagayam, adatamadan. Dati ko kakapsat king gagayem, alukuyin kay man ang kakagura. Pangasi yung man apo, to nagtaray manin ni Manny Pacquiao. Hanyon to nga ibubutosan. Apo, dakkel iti kamali tayo kay butos tayo ni Manny Pacquiao nang nangruna kada tayo nga nalaing nga uminom iti arak ken agsiksigarilyo tapay ni Manny Pacquiao apo iti makagapo no apay ngumina iti sigarilyo apo ngumina iti 60 pesos on dito ko na iti pelang iti news iti 2017 nga kunada ngam na-approve nan apo dito wala natin pwede ko nga Pacquiao wants to increase cigarette tax for 60 pesos per pack. So nga nung uminat sigarilyo natan, basol ni Pacquiao apaw. Nga? Apaw na ka Manny Pacquiao. Una na, malaking dagdag sa ating gobyerno yan. Biro mo, pagtaas yan, madadagdagan 60 to 70 billion a year. Kunanan. Apaw, jay pondo iti gobyerno. Kasano nga rodin apaw, di kita ordinaryo lang nga tao nga division na. Iso nga, ngumina na po di sigarilyo, basol amin deta ni Manny Pacquiao, apo. Ingina na mismo. Tapos, adaman yung propose na apo. Propose na di 2019. Propose naman di 2019. Iso nga nakabubutang dito. Nga, ipangina naman ti alcohol. Iti arak. No once apo nga na-approvean dito agngina amin nun apo nga arak. Basaan tayo dito baga naman dito ko na natin no ma-approve dati apo, once approve ko na source ko ABS-CBN, once approve nga ko na there will be an additional 6 pesos and 40 centavos excess tax per bottle of Ginebra San Miguel nga ko na dati gin apo te bilog apao na yun ada sa ismanin 7 ko nung nataman tinayon nan 9 pesos and 16 centavos bottle for Emperador ngumi naman yung Emperador to napaw nung ma-approvean 5 pesos and 39 per bottle of San Miguel Light. Tapaunay kang Pacquiao. And 5 pesos and 41 centavos per bottle of San Miguel Pilsel. Di na pa yung baga dati Red Horse. Ngumina amin. Pacquiao is also seeking that excess tax of 60 per pack of cigarette. Dito apo. Ingina naman iti sigarilyo. DJ apo. Iso pa nga yung daki nga para kapada king agsiksigarilyo da kayo hanyon to ibubutosan na po ni Manny Pacquiao. Ingina na amin paunay ka Mr. Manny Pacquiao. Di ka mula na siya na po. Kasano nga rodon, di kita kakapsat tayo nga napambandog nga gubra. Nga kunada dyan nga uminom basit tapno may kat dyan bandog na kunana. Kakasano to nga rodon na po. Nung nanginan to, di handa makakatan, di handa may kat dyan bandog dan. Nung gumatang na basit, di basit to may kat dyan bandog dan. Unay ka Manny Pacquiao, dapat kumabalanse, kumamot tinamayan na. Amoy po deta naman pamayan ni Manny Pacquiao manin. Agda domino effect na dete. Kasi di domino effect na dete. Ado masagasaan na number 1 hospital. Kano basit at gumatangan iti arak ken sigarilyo. Uno awan ton ti gumatangan. Awan to ti agsakitan. Awan to agsakit ti at adayo nga po nga kanser ti bara, kanser ti dalom mo na dumapay nga sakit may papanta sigarilyo ken arak. Awan to mapanta hospitalan. Awan to agpagasan, awan to tikitan iti hospital. Di nga main. Awan to ti magatang nga agas, awan to agatang di parmasyan. Kat agbaybayad mo na tatak di parmasya. Apo ni Mr. Manny Pacquiao. Kat na awan to tuminuman. Umatid doktor, biyag ti asawa nga lalaki, mabartag ilunod, no ka ti asawa ng babae, di ka pa lumapiste kung nada. Tatag, agpaot ti biyag ti konsumisyon. Anang arawd. Ay, po Mr. Manny Pacquiao. Dito para kanyak lang po kagurang. Hanyon to kung may bubutosan na po. Nakamak dito dan to man higher position na. Di nusunan to presidente, di approve na approve tulatan. Ti tax ang agpangataw.
Kasi di kiti tao nga adebisyon na basit apaw. Ay na po Mr. Manny Pacquiao. So nga nasakit tinagam ko kini Manny Pacquiao ka. Siguro di panood naman ni Manny Pacquiao ka di kiti ubing around. When very good de jay kam pagsasaritaan tayo kay ekonomiya ay katangag balin Kakaasi ti tao. Napya ko man nga to dati provincial rate ipatapat da iti Manila rate. Lalalo ka dati nga dati probinsya di ay na puno pang ka di Manila isumalay iso bayad sigarilyo. Nahingina pa isumat ta probinsya. Ay po Mr. Manny Pacquiao please lang anang arod kakaasi tayo na apaw nga kakaasi tayo nga dabiso na. Amo yung Ilocano apaw ti arak kin sigarilyo kultura detan. No dakpun siya arak sigarilyo, adag birthday arak sigarilyo. Adag pamakan arak sigarilyo, adag bunyag arak sigarilyo, o binasted ta ka arak. Na apaw isula di jay. I-share yung apo dahil tap nung malawlawakan di kita padatag Ilocano kat majority nakatadutay ng Ilocano no hanga just dito yung pamayan ni Mr. Manny Pacquiao idol ko pati boxing apo ang kasano kasi yung mati pamayan nakadatayaw anang arudaw ang nginalat at arakin sigarilyo nawang bisyo tayaw abusta matalpak ti manok tapos ikatin na pa deta ikan na pa iti subsobra na awani na ka kakaisuna ka makuron ka pagtalpak deta nay unay kan Pacquiao di lang idano nyo kay Manny Pacquiao itarasal nito Tagalog pag dinibate kami ay challenge yo Manny Pacquiao unay kan good night.